sekan melajain sastra. Memang pesungnya mengening. Balian ngidam. Balian kepupungan. Yung abot tungkat. Tungkatnya noleh. Adi soleh senja tekan ang tungkat itu gis. Matanya tuh. Ci, kau ke Ci. Bok. Cekekan. Adi ngidam baliannya na. Liwat. Memek tuh gini balian. May bungot nih. Oh, maruane cuma aku matan bebekin. Mate. Oh, ternyata di tongkat ini mata. Ya. Jak sabar tangan tungkat. Tongkat sabatan. Nah, apa aja nuduk pengedokan kuluk lah ini. Wih, Apa? pengedokan kuluk. Bani Pramada kentungka dene. Nggih. Pengetokan kuluk. Nggih. Ben mani mati ci. Nah, pas. Di bini di Sanur ada nak ngortang tungkat ini pengedokan kuluk bin mana ini mati. Ci siap bin mani mati. Sap. Adik. Mani mati nih ben 15 menit nih. Si ben 15 menit mati. Berarti malu nanti mati. Ci ben 15 menit mati, ben 20 menit jangan nyerap kuranan cine. Kadena taluh busan nas nih, oyong. Ayo. Nawang apa nih? Nabi nih. Ki. Oh ye. Ye ada nih. Tungkat jenang nih apa kaden ci? Nabi. Naga tak saka. Oh. Ijo ada takut. Ada ci main golep. Oyong, ien gitu sing ada nak ngugu. Ijo nak kotak saka nih. Sing ada nak ngugu bawa ulang. Nasi beda nak ngugu. Kaden jero balian bola golep nas tiang nih. Niki mawat madan naga tak sake. Tijane makado nak kotak saka nih. Tapi yang nih ngenen Benar. berubah adanya uling madan naga sak-sake jadi naga tak sakit. Niki rasanya cara kedis ijo ada hubungannya nak kotak saka. Ibi masih lama yang dari kedes. Oyong Lunat. Sorry Luna. Halo. Iya Pak Rapi, nge, ya. Belum dapat ke Jakarta loh. Iya Pak, iya Pak Rapi. Pasti pasien. Ya ini udah nih anjing 2 udah. Kuluk belang bungkam siap jadi caru nih ya. Nge yuk. Aduh. Sombong balian. Api sabata. Adi balian Siun kamu. penghasilan balian ini. Ada balian urusan bisnis ngadap kuluk. Duduk. HP cepok angon nelpon kudang. Woi sombong. Kumsin HP ngangon nelpon kudang. Wah cepok nelpon sabar. Kutang. Duduk. Uluk. Saja. Sajan kudang siapa hidup bro. Oh hidup tuh. Dan bisa sudah dianggu. Si jak 2 mareng ortang balian ajak dokter dan macam-macam Ci.
Nih balian subuh wayah. Wayah. Umurnya ratusan tahun. Ada bos nguluk. Nih akak giginya bukan dipesu kan ini. Lengan jenggot adaan itu jenggot. Kadang cang akak gigi. Sejarah jenggot ini. Sejarah jenggot tuh. Bidan, Bidan. babuk, jenggot ini muncul bu. Nah. Bo, yo muni Hah? tukar. Oh. Bo, yo dadi main jenggot bapak ditu. Lah. Ini bu. Apa? Aduh. Bapu balian. Oh, bapak. Balian nih. Bapu. Pak Jero nih, Pak Jero. Oh. Benar. Ku paksang Bang tadi, Bang. Jani mapan subuh panu mayo galah. Buka Tulisan itu ane uling kloset pang dadi open lah. Adik kloset ini maksudnya. Anu ke WC tuh. Sing tuh di pintu pemelang kloset open ganti bandengan. Oh, close gitu. Kloset. Hei, kalian apa? Kenane bu jago. Milenial. benar. Bang nawang bahasa Inggris kloset. Kenane benar. Irago pengang nasing aja. Kenane benar pemesunnya beli. Aman pemesunnya boleh. Jadi jero balian di Arab Gija pemesunnya. Arab klot. Pang sing boleh jadi ada pang kajo win. Kan sing boleh pemesunnya. Jauh masih. Bo open buka. Mau buka. Open. Iya ada pasien nih ngata. Ye. Paurukan keraukan nih. Nah, coba kerauhannya malu coba nih. Oh, gitu. Iragep bang sing pojol. Nah, anggap kerauhan. Nah. Ini malu ien cing ngidang keraukan, mapan ngidang melinggih gitu. Iya nih, bapak curiga, sebilang melinggih dini nyerot seret. Sing tadi nganggo topong. Dan Betaro melinggih Riki. Menapa? Baru Sangyang melinggih. Sangyang licin dan. Coba. Nah, itopok dua ke Iya ada pasien. Tinggal koling. Coba kerauhan. Tinggal koling. Tinggal koling. Iya terus. Nah, WA bapak nak. Ada bang. Balian. paling tidak rubah sikap. Kawalo bahasa sarene liunan nih rago melu nyemak. Ada nih bedekan baliannya. Benar. Man kali gae. Di asane pada nak teko nih. Pada teko. Kuluk memekalukan. Kiri ada nak teko. Nah. Apa jajak tes? Oh. Ya, Adi cangken nol. Coba Bang. Ternyata pasien sakti nih. Coba Bang. Woi, tukang gambar sedro mau mengeblak bener. Tawang Ci. Hah? Cang ungkat ada tuh. Enggen. Kadang Ci seken tuh. Adi gitu. Uluk-uluk. Adi uluk-uluk. Yang tawang sing uluk, yang tawang uluk-uluk kan ada Ci saja sakti kan bener. Bang ayo kon pasien. Hei. Dia liunan ngomong. Dia ngomong nih balian bos sakti, ulian teko kan berdawang lemu penyakitan nih. Ngomong. Dari postur tubuh dari atas sampai bawah bercakar lemu betek nih. Coba. Oi, bok. Kalau lihat dari leher, yang ke kene gelam nih ben mani luas ke bekan. Apa? Meli selo, meli jagung, kikih simuh nih gendongan. Oh, gendong. Nih lima nih bagi. Beri basah. Nah, ini nyonyo nih. Oyong, do bergerak bin. Pangsing kalori ini liu pesu. Rago bergelam-gelaman, nih madan kanker payudara. Nih pasien emosian kini nih. Ini bahasanya bebuh nih. Paling sing boleh per. Kedo saktian baliannya pang tawang. Mainah. Oren dong ngomong. Kalau ngomong, bin sakit liung-liunang. Tensinya naik. Tensi naik, halo hubat nih. Apa? Jangan mah. Maksudnya? Jangan kan di diana menedun nyana tensi. Tuh jangan bang lebih cepat lip makan. Nah, tuh bu. Pergino sang nih, sang banci ngomong. Ane sing ngomong nyen wo. Lucu sing nawang nih. Benar. Lagi samson. Sabatan mesin. Balian lawan. Ci sing nawang tuh
Ni bo yang bidan ada medsos, ni bo paling viral. Ni bo madan po batik sembako. Apa madan sembako? Selembadeng kotot. Tukang bidan terkenal ni bo. Nak ngudiang repak nanyung kajut. Mentok kita badan. Tu madan pateh nakah tawang cai. Oh. Panglah tangkap, panglah tangkes, pang. Hei. Jangan lawa. Melo. Jati ni si Subo Madung ajak nyaman sini. Madungan. Subo Madung marah. Ya mesuang jurus bener nangkes cair dongang bener antas dong ngulung bensin. Tuh madan pemadongan tau. Pangena sakti. Pangena sakti. Jual sing saja kita. Yang mula saja rumus kedua tuh si mulang jurus kau pakai perabohan di semulung. Penabuhin lengah tuh. Sing man madungan ajak penabuh. Boleh buka dia situ. Penabuh uli Bongkase. Ni uli Bukit Batu. Uli Uli Bangli jojoh. Mau majom majom cai nuga kena hana. Oh gitu. Ya nemone takah, ya nemone mirip subah apa puyung basang nih. Ada, ini jelemo lebihan basang nih. Kolesterolnya tinggi. Kene na bu. Ya nado mau kok ini oren. Asal penyak turun berat badan wone gampang. Oh, Kian neng. Mambuh tiap hari bu. samponya apa? Mambuh sing perlu ngangon sampo, sing perlu ngangon iye. Mambuh. Maksudnya? Adena ngomong. Oh. Mambuh. Mam nih mbuhin. Kok bedek ngajang itu maksudnya? Bang, si abang lebih cepat. Sunlight minum bu. Maksudnya? Sunlight minum. Kayak gitu? Bulesan sunlight Oh. menghilangkan lemak-lemak yang membandel. Nih, berlebihan. Bisa ku gede. Nenek malu. Mau kita bener mau kau ngajak cai. Sekonen bener ngelah kegelaran madan usado. Dun. Melajar bener madan ilmu kebaliangan. Mau takon si malu nih. Kini bu. Ingin bener. Iya, cicing awak. Kini na bu. Mumpung iwo bisa nutur jadi dudurin. Pangengalan tiang idang lawan baliannya pas diusan Mansasari. Iki maksud bu nih. Pedagian ku gede. Dok janglung mesatah. Hah? Di beneng-beneng kene jadi diajang tanya na gentongan cai. Meremehkan tuh. Nyene. Pasian cang sing ngerti. Nih yang ada jenis postur tubuh ini asalnya balian. Kapan dado popate hagung bener. Penuh sing nawang. Jak pragat Joko sombong Dodo Boyo nih. Maksudnya? Pusing ngomong lo. Hei. Nah sing ngerti ragu nak di desa di kono. Cai balian. Bener masih balian. Balian. Oh, balian. Ada balian pengeng nih. Aduh, mantap. Kon cai. Hei. Ijo kadang cibakat tunas nih. Nah. Wah. Wih. Nih madan mirah siem. Oh siam. Di setel gini mayu nih bener menakti. Ketelun bener metapo itu. Man bener tunas nih. Mirah siam. Di puro dalam tunas bener. Oh. Iya nih putih nih. Puro pusah. Di pungpat. Ada pura pusah. Ini putih. Nih di puro dalam. Nih di puro daken. Ada puro daken, puro dalam. Ini yo. Oh, Nih madan mirah banyu. Ibu-ibu cocok ngangon nih. Oh. Ubo kucit. 6 bulan ubo kucit adi celeng. Oh, do bangot. Batu wake ke bang pengamah terus. Bawa gelang nih. Wih. Adi melengis kini ukuran ini. Jak pesuye. Ciri-ciri anak Yang kelam. aliang di dinas kesehatan. Oh. Yang cara jani. Oh. Ada sumur resapan. Nesing ada sumur resapan.
Ini pengeluaran air yang melebihi, penggunaan air yang melebihi, makanya harus hati-hati untuk anak cucu kita. Dumanang ya ini awak. Gunakanlah air seefisien mungkin. Inilah pesuang oh ya ini. Cucu apa kerbang wo ben bidan wo? Nah, dia beli usen satuan cai ini, cai tutat sen balian. Hah? Bener ngelada dugaan cai sen balian. Benar. Nih mulai patut bakal pikiran main mulai kenjer walian. Betul balian. Aduh! Gini. Kepung kuluk jer balian. Bisa rebut tabuan bisa deh. Yo! Kita drama gong putwo kencana. Aduh! Oh, gini. Dia kerauhan sini. Nah. Wah, Nih, Ya Jani. aku. Jani bolawan tuh. Nah, dong abu keris, dong abu tungkat. Inilah ajian tongkat sakti. Pemukul anjing. Wih, mesti ngadekin balik. hei, adi bangkit jer balian. Hei, ya ini penyakitan. Irago bisa milu penyakitan. Milu. Tapi lu, ini. Nyeni. Pasien lu. Pasien, Du. Pasien gelam biru-biri nih. Apa? Penyakit buh, Gelam kan? biru-biru basah. Oh, bir basah. Udah pejaten nih. Dan ngabuk pejati, jangan ngabuk keris kan, main. Mulai ya. Cek malu yang sing bipis orang mulai. No. Yen adan benyoy. Bani mai ke. Penjadane nih. Apa nih? Nih, Bodi Bi ajak latihan sing teguh. Nih ke balian ingut nih. Peseraman apa ada itu? Nih madan di desa Pak Raman. Peseraman. Desa Peseraman. Nah, di desa Pesraman. Peseraman apa ada itu? Peseraman apa kadang Itu dakon ini sutradara ini nawang. wo. Yang ngelah anak buah kekini mola si wo kewa ada di koordinator wo. Urin latihan sing teguh, jadi ada tongo sing dawangnya urin wo. Urin, hei. Dia nyaluh, dia nyatu. Oh. Dia lemah hanya satu, dia mata hanya satu nih. Oh. Aduh nih dini. Cagar sak. Macem-macem. Bani mai. Nyen adan bener weh. Nah. Ini ada nih. Ada apa mai? Oh my god. Saud tengah ke mungkin cai nih. Saudah. Ada sauda. Boleh. Mulai. Mai Bang Li dong. Bang Li po. Oh, mai Bang Li. Itu apa madiak? Wah, Lah kemudian kalau balian nih. Main biliar. Ngadeng. Deh gedak pasang peturunya Tiba mau balik. Ampun emosian. jelapang. Waduh, gitu. Ini. Iwo ada nih. Iwo barak. Itu baraknya. Kopeng nih barak, muane barak. Sing Iwo barak. sujatiane sing Si man medakon. Oh, nasi sing tepuk kenapu nasi. mabade. Cengcer bener berjalan nih. Bungut pakai doang nih. Cara ayam Belgia lo. Bepangkang bener. Loh, nak gitu sing tadi ngeredang wibawan padeh. Ya. Gum. Ada tenas balian belek nih. Padeh Agung. Gusti. Cek nat mekruyuk gedel kui. Adik. Apa kuyok bel? Ulang. Makrio godel di gue. Ulang. Ulen bidan sampai ini memanakan kucet yuk. Off the record diulang. Adik kue. Mami dang lu gere. Mekruyuk godel nembe. Tuh baru benar. Jero. Gusti Padeh rao tangkil meriki. Wah jerone kuning Gusti Padeh iki. Oh berarti nak mau berlama dan mana? Irago asisten maru-maru kan sinawang Gusti Yo, Padeh. pada teko dia langsung tawang.
Betel Ampura Gusti Patai. betel tinggal di bieu cak sukses teu kare jero balian ini. Oh. Macam-macam. Berarti 4 giga otaknya. Ini kan magogonya ama kelojoh pejalan patih. Maka juga tak boleh Ini. nadak saro di tiang tangkel reng dari jero balian dan wenten tios wantah wenten anak sungkan reng buri mudah ning jagat di tiang sungkan ledang mangkel tedon rem pul jang ala nguna mandi mendekati sesunan di tiang Di balian. terus Ya niki artinya agak basah gitu. Bener. Raja punya. Yang dos sudah balik. Mungkin kayak berangkat langsung ke Buri. Iya, alat-alat. Kenapa? Biasa niki. Ampun daftar wawu Riko. Paket kuda rarah Riki. 5 juta. Biasa ngenten. Pasti segar. Pada saatnya pasti sembuh. Tenang saja keluarga gimana? aduh badesa Lu cai kalu monyong. Ampun. Niki nak mau besut. Tenang mantan. Dados nih ide Mata dua gong cutat. putri. Nggih. Yeni dana tiagong murdan jagate kena penjuru balian apa kalau tunas aseng tunas bakal kepaico Di tiang lunas pang dadi raja. dari raja Nggih. ini goban raja Dan raja kecil lah. Di balian. Menang dulu Bang Tadi yang ngalir Siap. tuh lawan Bang Sing Pelit. Nah. Oh, niki nak ampun nih. Niki nak ampun saing ngubat-ngubaden. Apa beci tu? Apa tu? Bebuntilan apa cai? Kelimang berjalan maru pesu bungkung. Boy, bungkung. Nah. Apa be? Ayo. Yuk jalan. Terus tikiang iring. Pemargin Gusti Pati. Terus. Dori yo. Tasik aja. 2 juta nah. Nah. Gusti. Hei. Sugera titiang para kanduhe wantah niki sane kasenguh balian presida pajang namane Dayana Ukot lu nih balian. di kelas asisten sareng kale si sane balian utama sapunika Balian apa? Oh, asisten balian. Nggih, sampun nemu gelang wastane puniki belen di tiang berjalan dipun mipikoleh sampun ngaturan. Suweje itu Ah inggih wasta sampun itu. Apa? weh Jangan ngelen aja ngeros. Bantu ngecek, Ngecek aura. ngecek situasi. Di tiang. Bapak mulo sekan-sekan balian. Mami tang lu kira nunas matur sisip di tiang ada tu dua go. Di tiang balian sampun 30 tahun. Lo ngasuh di Inge. jadi balian. Matut iusan tiangnya 29 tahun. Ye. Pas ngalah. Sampun saking garbo di tiang dados balian. Oh Uling kan. marah lekan ada di Dan balian. saking Wah, tengah basang nih ampun dados balian tuh. Uling marah belengang. Nyakitin meme nih tuh. Bapak yang benyol. yen sele kebolong yen bungut kebong Di tiang nyujogen kayun palungo cokori dewo. Oh, gitu. Maka judet sampunang palungo cokori dewo dados saya. Sumandang saya Aduh. Tumen kok Buri nangkil benyah bibir. Sampunang palungo cokori dewo sumanang saya. Aduh, marah benar. Di tiang sane pacang aturan. Usade sane mau tak mau. Cai balian kita ben bapong orana. Nggih. Diolas donen kangin kau bener matur. Nin utama pesan perjalanan Pancinawang. Pangseng ngan sangkanin munyi kangin makau binyep sing ada hasil apa. Ati tiang malu. Ulang kena kal name di dua Gusti. Bagong. Penakin Gusti. Tian sampun sida jangkap puniki pilih becek ide anak dodong mriki ratu. Ya. Nggih ditiang mau pamit kula niki anak. Apa balian? Apa? Di tiang ada duduk agung.
gelah si dewi. Sesungsungan jaga dini di jenah. Yen skapa si dewan bapak namanya putri. Rasa suksemon sing seneng pengelah orang aja. Sak maka bapak balian nulungin bumi jenah. Nang perlu ngocokor ide semua mangkin dumun dados molah pisan puterin cokor dia. Riki. Ini Bapak balian jauh benyol Penyeruan, aja. penyeruan. Nih penyeruan gelang. Nih putren gelang. Mimpas man. Mimpas. Inge, mangnen menten panjang. Aratu dua puteri durus ngadak ngajang dari ki manjang meriki. Sun tadi dini dogen Bapak. Ye, pengobatan mangga cepet harus ke depan. Mano ibu nih nyarengin tuh, ibu nih nyarengin. Ada yang Dewa Margi nih. Lunas lugre. Aduh, Lunas lugre. tidak balian. Lunas lugre. Tidak balian mikir mau tuh. Tidak balian bagian Pak Mali Bos langsung. Benar ajak lu nih. Ajak lu. Ajak lu do mana nah? Nyemak nganggo mulia. Artinya mah nganggo mulia. Penyakit deh. Oh, nyakit. Oh, Oke, dumun niki. Pria Sinta dor mangalo lengkap. nah. Terus. Nah, di dalam tuh. Mau, belum. Nak wenten tahap-tahapan niki. Lebihan kakak nih kini. Kap bener diajang idana Ki Agung. Yang negak apa yang tongos ini belah. Angge memang enten anu pacaran. Coba cek dumun. Energi yang negatif di ada sekitaran ini. Oh. Belum. Nah kayaknya tadi gelak cek tadi. Atuh dan ngerti artinya yang wenten sakit yang di tengah yang di sekitaran itu bawa energi negatif. Benar. Penyakit gen. Menular. Coba. Misi jangkrik di tengah itu. Oh, keras. Si Cici ada nganti nah. Niki energinya keras sekali niki tuh. Jadi bang, Aduh. Pok eksekusi pok. Hah? Eksekusi pok. Beres. Ini kuangan patogen budok nenenan. Siro budo. Cibo. Aduh lijo. Uleng puri jengala. Oh pasti uli bangli padu budo. Sejak aja maju berkangin berkau nih. Bro. Putran gelas sungkan. Penuning du. Punya kepenganan Yang balian sati uli jo dawang nak gelem. Aing pesan prapot cing atur ngaya. Usade. Nih aduh udah di balian nih. Yang muel duen dawang. Sing bangun berpikir balian ini coba munyi. Iya nak balian. Ya bener jadi orang satu. Dia du. Ngaya. Ayah ya. Cek. Cek. Nyen. Dia nggak segar nih. Belum enten. Ius. Yong gen balian lawan keperkosaan mesin. Weh, Pembantu apa ya pembantu? deng penuh. Pasti ada getaran jantung hati yo. Terus yang ada getaran, sinyalnya jauh beden. Sing sakit, ane sakit dogong istri, bertawang. Tensi. Sing mandi jangan tensi, Mari gitu. naik tensi giant. Berdepok masalahnya pok. Sampun puniki itu dari analisa yang tadi itu sebenarnya Benar. artinya ada sebuah ion negatif yang ada dalam diri seorang ibu menyebabkan sakit pada seorang anak. Oh. Anak itu akan sakit apabila minum air susu ibu yang salah. Susu ibu salah kayak gitu. Nawak Nawak kita sugro. nih. Sugro di dia. Ini biasa nih ke penyakit gen ada nih. Gen. Penyakit gen kan minta gen api. Penyakit gen. Oh penyakit gen. Siapa? Dia jani sekenang naik Ini. bapak. Dalam mau diolos tapi neng bapak. Dumade perjalanan bapak
Putren gelak kena buka jati mulu. Apa kenapa pun yang ide? Dini ada di puri. Ampun nang genteng nggih. Adi ampun nang keteng nggih di. Jero balian. Lek mau budi. Ampunang kendan nek iki sesari. Sarang-sarang sami ngulengang pikayon. Ngeres titi bati. Ring Ini sarang tuh dewasa. Gusti Bate itu lunasa Dan tuh. Dan ada bantal. Dan pejati, dan canang dan Kenapa? amplop. Tua adi. Gendeng adi. Ngajang Ampun, pesan ampun. balian Anu ini. mah baliannya penyanyi pop. Dari ini. Adi konser oleh Anu kudu di tiang pajang. Ngadu orang usada sani mau utama. Sigria. Jero balian bapak balian nih kengken nih. Jumune lagi sekali. Rakat pisan pinyukan ini. Sangka lu kanti gelang ale balian sing ulian sangat sungkan keran gelah. Yen cingat di tiang layah tendoh sarang gigi niki. Mulai ya po gigi jalaya. Mejantan nyampat beden bingin gitu sini. mare cepok jani cikne. Ulang ah. Bukti yang jadi. Kenang cing redan. Tuh ketawang nah. Waduh. Nih balian palsu nih. Ngaku-ngaku dari balian. Ale di gogon anu cendek asana tuh. Yan puniki situasi Bak palsu, jenggot palsu, mantung masih palsu. Yan kewak Balian ini. palsu, Ci. Yan kewak ini orang duaso ini jelek. Mami tang lu gero harado do wako. Ingkan. Tiang lali luli lalita. Ada. Dan kurun titiang usada namo dua gong istri. Adik itu. Duaning makin pasah karat. Basah Oh, makin. doken alasan di lemur. Woi. Botawang pasang kelong mejalan. Sing ale duase. Setone lakar mejalan ngubaden lunasi co malu kemerajaan sing larang telu. Woi, weh langsung ke metode nes nih. Rabi nih dawang Ci. Di balian. Ngawang si pona. Puniki tuh. Orang Jero balian. duaso jelek. Ini obat-obatan. Balian palsu kasih jatiane puniki wangko. Pangan masih lemah toh. Dan palsu cuma dewaso ini jelek. Dewasone jelek pasah mangkin. Yen dia nak rame gini dan pesu ilmun baliannya malah bos dalam kamar pesu ilmun baliannya. Kamar. Inang mimpin kayun cokore makin. Kadi atur belen titiang sampun sekala ipun kauluk-uluk kan balu dipuniki. Wau rauh ipun tangkel ini kira ngajang titiang sampun semuni pisan atuh bagong. Dua gong sampuna ngakasampunike mabaos. Bang yang titiang rien yen benjang mejantan. Benjang yen ten benjang malik kali raine. Mejantan nenten. Bang yang titiang ubaden yen sampun benyang oper mesin titiang aturang lipalungu cokori dewa. Taruh promano nih rarah tuh taruh promano nih. Tumbuh-tumbuhan. Satu nih tidong-tidong ini dipuri. Wah. Sungsem kayun lah. Inggih wangko. Kayon cokorewa sapuna pilare. Wong yang namanya mungkin lah. Gediang hubungan. Yolas gede cilik ini ya. Hei. Ratu Mimi. Ye ratu. Dongokan sang tomate dadi balian. Merekak. Tucat begedi cai, semua sang kelugro jadi ini jadi makan. Topo keraukan. Ah, Bok. dia pelaku ah. Bok, kira aja boleh nih. Yan kene solah citan bonget pegat wong kene.
ngawak. Gusti Bade, ni kau dah pindah tu. Licik keken. Apa yang ni ben kerorangan ni? Keken si Ben ni. Lima kelo kena sendiri. Beli. Pengabit ke pengabit? Awak je lemon. Beli. Gua makelo makai ini beli. Ngawak si kerasa. Pidan bapan cang manyangkut yang memen dia. Aduh kau dan cai. Saya nawang. Bakal tu balik si mau beli-beli. Artinya beli bu imang pensiun nih. Bukan lah dia. Sing ya nanu bidan man pesangon bang ya tiang ide nabi nah. Ben pok si ngomong ni. Ben cepok kan si ngomong. Nasti belah. Tunggu lagi. Belah! Boy. Joguling bidan tahun 60 kayang yani nu paman tensian nih. Sing dah digigis ngomong jak orang. Apa ajang-ajangan poman. Yang kena si Panggengken, mulai kita pakai. Iya dah. Wah, kesempatan cukup. Menot, wadah. Ingat nak beli nah. Ben. Itu masih jenengan ngerti Pak. Dong awanan ni jangan manggen buku sabun api ni. Adi, bang sing dini meleng-lengan di pancingan. Kait penyeruan, menurut dogong ini. Giri-giri. Orang kuyang bisa mesanakan. Ratu dua nglicir. Purun di tiang ngopong ngatur makin ring ajang. Yang sampun iki kewilangane kadi mangkin Ratu Bagong. Yang dados sunat tiang iring dincapang mangkin. Malih serada bakti lunasica ring Pemarajan Agung. Sangkaning punika minap wenten pemargi wenten dawuh pemargi jarga sida wenten usada jaga ngatur ngayah meniki kepuri Ratu Bagong. Paman murah, itu masih paman aja. Cicihan doang. Kaikat dening tresnan kalah. Ora setuno lajok bakal sido dan sido manlah ngamargi angan madan pancu seciti darmaning Prabu ini dijengah. Saja buku atur paman. Ada kegodaan sungkan buku jani pianak. Mirip ni yang on jalaran. Sing dadi insap, sing dadi tunu, bakti ni. Tekian ijo sang yang pramuka, pemekas betara leluhur. Inggih Ratu Bagong. Nah yang sebut itu, telah bakal ke Pemerajan Agung. Turus. Bakal nunasi ce, ring ido betara mugi. Sido mau pica ke rahajangan kena. Pemekas tekian jaga ke paman. Ini patut waktu. Inggih sampun iku melinggih cokore iring malih ring kurian baosok ini. Adeng, Bapak sing idang nutuk pejalan wayan. Tuh dole Bapak moyo tuh, kutangji diwang. Sing idang ngepung. Menjaten wayan kaki jaya nih Ben. Ansap dire Bapak. Iya Bapak nu ingat nu hidup Bapak nih. Bopitong dino jani. Hah? Bopitong dino. Kaki jauh. Uleng tuni semangan cangitahin telagone. Adi senteke dua gong. Semayo wayane kejuno ngiring dua gong istri kita hidup yane. Apa? Benar Dua katungkan. gong putri. Loh. Wayan, aduh beli angkat
wayan tiang ketunduk ngajak beli di Men kengken. Iya dua putri. Uli tuni wayan. Mejanji kone dini ngajak dua agung istri kengken kone tuh. Kene nyen beli keto masih wayan. Man. Iya napo kaden ane ngerana. Ido dua gong istri sukan raha. Hah? Cuma wenang seng sido ketunduk ngajak wayan. Dah ngai-ngai pas mareni kena itu dini. Aduh, tekau di dini beli dewa ratu sing ngidang matangi kayak kajane. Yeh. Bukan dua gong istri. Benar wayan. Beli, Man. udah ngeleng wayan. Ye. Weh, dengeleng. Cungka dah bang istri makin Menjadi dia dua gong istri. Ida di pekola mang dogen sing ngidang matangi sing ngeleng ngerengangge. Sake walak kene na yan. Bibi sing ngidangnya nang maklo dini apa ngerana. Bibi nang lain mengkap bener. Bang Ida keduluk ngajak wayan segitu beli. Kan kalian diam. Ini bangsa hati-hati kawayan cuma orang gitu oke. Nah begitu nanti yang hitung malu aja panah enak. Ini mirip berarti ini. Kalian bibi. Nah, Beli. kamu damu. Kami malu ya. Kami malu. Dua gong istri sing tegak. Itu saya wayan patut lunas hijau. Pangengal nyidang kecunduk ngiring dagung istri. Uli duni bener mengastawa bang gelis kena gitu anak kiki. Ada cipengong? Ingin. Oh, ubadan dua gong istrinya. Magam. Mabot dari balian. Idang yang ubadan. Apa ngonubad? Antos gini maluna. Antos dah. Kelah ya. Wih. Ayo kesan panah Ini godok ke bisa kena ngubah. Ada apa ya kalango ada nih. Kini saja menah aku gitu. Ki dewek lantas nudut amai kamu kiput batis. Jaga keliling kau najaan ramane. Imo yok ada mau kutang duri. Sinang duduk perjalanan yo. Tinggal deh. Aduh. Nih. Iya. Berak sing medayo. Apa nih? Tadi Bapak mirip nawang. Lama cangke. Lengis ane pesuleng awak canget. Sing medayo Bapak. Dua kini saja si godok kemajan nih. Kengken cara aneh ngatur. Kepuri tangkelnya po kepuri. Bener godok kan. Sing ada nak nguku bener bubuan. Mungkin Ada imeme udah kemu. Ini biasa. Ngajak kamu. Meme ngajak. Ale meme po. Oh. Ale meme. Menggodok kan? Meme nih. Di dia. Oh, mana tuh? Kengken apa? Pas mai kamu ngelima ya sing ngoyong-ngoyong ngoyong kadem kutang duri. Ya Tuh. Kengken nih wayan. Weh, nak bagai nang meme juput tua. Boleh tuni yang. Panak jangan ngelik. Takona. Ya. Dua gong istri. Asungkane. Orang yo. Dua gong istri suka. Wah, tuh. Dua gong istri nih selesai aja cening itu Kenapa? Lah ianya aja iyang me. Ianya aja iyang. Sing jijik aja iyang me. Duh, Dewa Ratu. Aduh, yang Nih milu ngeling, milu. Ijoy, wang di tiangu. Nek. Tapi anak kekini ketagihannya pos tegak. Godogan. Oh selesai, tutur meme wayan. Dong gaya nang meme lak di bumi na. Misi mundur ngadi gelam nada. Godogan. Duh, benar, soma ngajak dia lemong,
aja manusia apa gue nokan itu sang nata ratu. Mau mada-mada ada neto. Terus yang namanya bungut sih orangnya. Aja awak godok pasti dongkang alih naik marah cocok. Nyen percaya. Asal ada buon si aneh kelan apa sengnya kakeknya. Apa ben kalau menjangkut. Cai mulut seng mentilah sang ibu ada di jelema. Awang borin bapak. Nawalak. Saja gitu. Papa ngundang bareng ngopak cai. Nyen sing opa. Benar kalau masuk omah boren plegang aleh lah. Empledan, bocok ya nang. Ye. Nawang ngoban pelagang bocok, ya saya nyamplagi dongkang aja. Ban sih, mataan sih kan namun penyantong tipak tegedean. Ya ini man nguyak jadi cangka beda doang bisa dari tipak santot. Bos pada aja. Mena, tang sing canggen orang gitu, takon nang yo dua istri, kewalo, dua istri nak sedang tungkale, kami dangu paden. Ye. Ben. Maare nage dari nabi, jani mabot dari balian. Aduh, begitu cang macuk mulut cinenan. Dek kita mana ke? Amat tewah mah itu. Sia bulan yang itu sia bulan. Cang seng dan melengang kata kok. Sayang, seng tawang sayang dah di jelemo. Mabat. Didi dek kita wang. Meme nawang. Yen terang itu dipuri seng mungkin penaat uang balian. Udang balian mirip subur rari dan bagong. Sehingga cai boko godong lah karnya garang. Apa pelai cang tulung Apa pelai cang tulung? Paden cai memang orang yang ada nak nage tulungin. Datang ngilang. Luweh saja kena wayane. Ningah munyin memene. Pitutur memene mencelap kena wayane. Saja nak yang kuas kena wayane lah karena orang ayah yang udah dua gong istri. Dede malu meme metakon. Menapa serana apa lah karangon penuh. Ada sekan nama bang meme. Meme ada obat jangan segala penyakit radang, segala penyakit berat hilang nyangge. Sakit radang, sakit ginjal, sakit stroke, onyang ada itu hilang. Aduh muka lo. Ada. Kengken tepuk lo. Apa nih melengik kene ya? Lamas jangan Lamas awak ceningnya. Tenang Ya, iya itu ala nisto ane pesurulen pau kodansa. Oh, uli wawak yo ne. Punuh-punuh kaya ngono ne ubat. Yai. Buka beliang masih nawang, sing uno itu. Nyak masuk akal bi. Oh. Yen ada nak tua gelem genit kadang ngale lengis halu. Lengis dikajak lion ngajok lelasan. Bener. Nyak lengis godogan sih gitu. Aja. Dah, sung karo masuk akal bi. Tegarang malunya nawangin nah. Kene ya. Aten jang kemome, aten jang. Weh, dah. Meme sing setuju cening ke kemuri. Oh. Mana ke? Kalau ngajok cening kamu di pemedal pemekesiap dah onyang. Oh, gitu. Yolas dong. Bang, meme lakar ngatur kamu. Ini ya. Bang, meme kan kamu. Awayan ajak bapak rumah malu. Oh, kalau tetap nasi cah di sangahnya Kalau barang-barang. kene nyen yan, yen mulus saja wayan tresna tekene meme sayang tekene meme mararamo. Dole bang meme nya na. Lo meme waspada nyen kengken meme dipuri nyen. Yen keto cang rumah terus meme Ajak anak na. Dos menang saya. Nipo. Saya aja yo. Belang-belang nah, belang. Nah. Mirip suwo panamayo. Ale kang bumi ini mirip. Dumadak hido sang yang pramukawi. Sang kaneng ninyen. Menadi ab jagate lakar ngemelah. Paling melah. Kegeson lakar ngaturang tamu kepun.